Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Namhlanje osibhalelile uthi, sanibonani, mina nginokuphupha amabhongane. Amabhongane, cha siyawazi-ke ibhungane sonke ukuthi yini, izofaka isithombe. Lokho akukho kuhle ngoba siyazi ukuthi leso silwane isilwane nje esicikayo, silokhu sithi zuzu, siyacika nje, akekho osithandayo. So lelo phupho uma uliphupha alikho luhle, lokho kusuke kuwuphawu lokuthi uyagadlwa, ugadlwa ngemithi. Kwesinye isikhathi-ke kuyenzeka uphanjanelwe yikhanda. Engingakusho ukuthi uma ube nephupho elikanje, sukuma uhambe uyobona abantu ababonayo, uhlole uwazi kahle ngempilo yakho, okanye-ke usicele inamba kagogo sokudlulisela kuyena ekusize ngemithi okumele uyisebenzise. Uthole ukulapheka, ungaze-ke ungene enkingeni ngesizathu sokuthi wena uphuphile wahlala wangasukuma. Ngoba amaphupho ayiy'bonakaliso uthi uma usubonile usukume uwenze. Ngiyathemba usu-subscribe-ile wasilandela yonke indawo ukuze noma ngabe nini uma sikuphendula impendulo ifinyelele kuwena. Buza ku-comment, usi-inbox, ucele inamba ka-WhatsApp nisale kahle.